pai the media into te teng teng ama sign na ve kun chi bai kun bu kai tu na zo ai gen so mai le banking le technology lam to ke sai ya why din na pana bank account bang chi banga hun the ding ya mai ke le tu na pan bank account bang chi banga hun the ngam chi gen ding a hi bank account in muna pana ikele tu muna pan hun the na ding na ma sapeni na document apoi mo ding a hi le Aadhaar a ya bana pan a hi ya Aadhaar pen kha ithei ma Aadhaar nei lo leng itom ma marin agin ta ka hoi jakina tam gen ke ding a hi ma le Aadhaar link mobile number ki chi apoi mo se sia online apat bank account hon na ding na Aadhaar le na mobile number a killing ngai hi ngai kha athei siam lo mi tampio ma athei dia kilom bangleng athei siam lo mi tampio ma chang rồi na con gen thei ama Aadhaar pen kha mobile number to killing chi china enrollment na bola mobile number na pyak a hi le a killing dinga while Aadhaar number na update sagle while a killing dinga hi sim Aadhaar na lag jakina na Aadhaar card to na mobile number pen killing hilo hi chi ana thei ding ina kinge na hi yai pen a killing kele bang chiling thei ding ya mi chi le Aadhaar enrollment center va pai dinga Aadhaar to mobile number link va bo sak thei hi wai bana pan permanent account number lenga kicha permanent account number pen Aadhaar tung to ni na mai na apply thia yai pen income tax to ke saya document poimo mama khata hi yai pan to Aadhaar link mobile number le pan mobile number le Aadhaar lo na online bank account ki hong thei lo hi hai te inei kim chai na online bank account hon thei pan ei pan bang chi banga nei ding ya mai ki le bang chi banga ngai to ding yam chi a thei lo yom le yai leng video to amina kabor som dinga jing chang hi ki le hunun pai to jial ding tia yai pan apply ding dan Aadhaar zang ma pan bang chi banga apply ding yam chi te leng ni bol yen to ding hi yai Aadhaar base KYC chi pen kha kum sang ni le som le ya lai pe ka na ki panta himale bang hiam buai na le criticism chi yama Supreme Court khonga na tuak to Supreme Court in kha halt kha right to privacy kala hi chi ja khoina bang ya ja khiamina ana ki hal kha himalaya tuna momentum again ma jakna yai pen kha poimo ma Tulai to leng ki tuak le COVID-19 jaka mun benga ho khenwam lowa ina pan bank account hongnam bank account nei nai lo ki le bank danga bank hongnam account hongnam tia ya phatwa ma ding hi ya KYC type yai Aadhaar janga KYC bol china KYC type kha chi thum khong ina khen thea ama sapenia OTP based KYC kachia ani na branch ava paya full KYC va bol ya mai kile branch through ava honga ikile agent te kyang ava hong kachino na zo video KYC a hi OTP based KYC gen ma sading OTP based KYC chi bank account na hon di china form na fill up dinga na darapat ina OTP khat ven ki sending a wai pen na enter khita process ting na zo china na account number lengun ki generate ding IFSC code lengun ki generate ding a wai pen OTP based KYC a ya kum khasom leni sunga daya wai sunga branch ya mai ki legend te kyang hama pa ya full KYC ba bo sak dinga hi ani ina agent hiam mai ki le bank hiam ava pai na leng Aadhaar tung ton mai na KYC a bol thea wai pen na fingerprint hon na la ding wa agent te ai ki le bank aten wai tung ton ina bank account hon na hon sak ding wa hi wai bana yai video KYC yai pen ka thei khelai ki le tu kumbul lam ai ki le ni kum top lam dewa panun ki pan hi athak ma la ya yai pen a phatwa ma khata hi le bank khat ve leng isam ma va phak ngai lo na a hun the ya bank account na hun the ya wai tung to ni na video KYC video call tung to ni na yai bank account na full KYC a bol the hi yai ben video KYC pen a process le bang yam gen deom te next video yam tomorrow ikele day after tomorrow an boarding kai na hon na athei nom te na ne in chuma na share jom ding ina kun nge nai ai bana hi chi bang tung to na
bank account hong nuam yom le yai bang service KYC service pete bank te tamlo yen ding ai ama saina state bank ai ya yai te ni service apiang na we le ya no tung to ni na bank account hon te na ding service apiawa wai bana asakin na IDBI ya azo HDFC ya Exis ya wai zo Punjab National Bank UBI United Bank of India chi yai te na piawa wai lo adang khata hi le ICICI in le apia hi yai te yai bank te ya bank account bank branch phak ngai lo na ahong te ding hi channel yai tan nun na subscribe sakan nun na share sakte tunga ki pa thu kon ge na malam na leng ipai tu jeng na ringa na share saka na like saka na view sak jel ting na kun nge na hi tu na hi the yai ting hi ka ki pa ke